Бүгүн күнгө Жокускага элемент чаһынан 2 тыһынчы кәреңе жыла терилен үле барар. Куара түрдүнен сетте суд пристава участактарынан сылжан элемент эстяқтыры булаттыр. Республика улустарыгар бу хайысхананын әмие үле барар. Оголорун итерге кыттыспат жон иеһе аңардас бир киһи киэне казда сылты мүгүнен 900 тыһынчага диэри тиер. Төлөбөт чыныры биһиге выезд диэлеригер адрестарын кариһэджен бут повестка халары бут приват оңора бут калбет боллахтарына манна серети туттарабыт уголовная ответственностьке сүйспеген сетте статьянын уголовный кодекс эки серети инкенеттен уголовный жалатардыбыт уже. Бу үмүт сыл 90-ню ыйттан сагалаан элементтерин битер ыстыраптарын төлөбөккө сылжар жону масынаны ыйтар быраптарын быһар туһунан саңа соккуон олокко килбите. Ол эбетер эйһен кахан төлүөр диэри бырабын былжатар маныаха ие суммата уон тыһынчатан тагыстаган эре бу мере туттуллар. Маннык каччактаахан эстяктары кытты үле кытатарыгар ананна. Чуолаан бу мере оголорун итерге көмөлөспө жонтон элементтерин төлөттөрөрү түргүтетте. Административный штраф добровольный срок төлөнөктөх, добровольный срок төлөнмөтөгөнө тохтем мера 20-25 статья толробут. Ол статья ту кайыр либо удвоение штрафа 2 төгүлүдүр умагат, либо до 15 суток административного ареста, либо обязательной работы. Онан кемнемит болжокко иехин төлөбөтөгөнө бу кихи иехе 2 бүк улаатыган сөп, битер хазда сукка хайыга эбетер булгучулаах улага ананар. Иехин төлүрүттен кыкрача кастынар битер котуна сылжар кихини холобуна эппетнес катардаллар. Татьяна Николаева, Иларион Федоров, Жокускай, Вести.